Тажикстандын ортосундагы аба каттамы жанданды. Душанбе шаарынан чыккан учак Кыргызстандагы Манас эл аралык аба майданына келип конду. Бул учакты Кыргызстанда суу аркасы менен салтанаттуу тосуп алышты. Конечно, это для нас очень важный шаг, это исторический момент для нас. Спасибо огромное. Ровно час, в 9 уль. Нормально, хорошо прилетели. Погода отличная. Спасибо, поздравляю вас с открытием наших границ. И удачи нам, нашей дружбе удачи. Саламатсыздарбы, кандай келип алдыңыздар? Yaxshi keldik, Qancha rahmat. saat turishdingizlar? 1 soat 15 minut. Жеңил бекен. Yaxshi. Rahmet, Xudo razı olsun, Allah razı olsun. Vay, teşekkür. Kırgızistan devletinin prezidentiga, Janubiy Oliga ki mana yo'l ochildi, hamma kelib ketyapti, hech tovarlarni ko'ryapmiz. Rahmat.